Dot minu lapa ulana thanan dam cheu na mo HakhaNet ni lunglom te nan kut kan intlai na tutan HakhaNet Thawngchimnak mi tlang pigrak chimlai me voin hi ape tu le sil deom hang in me thla tu dan tet chinram kul te dim peng khai kam ge a COVID-19 mi zo pan hi en mu Rekhodar a tuksapur in MRTV a tuan mi kumsomli lukum thum upa pakhat tha atong Hakathar a sipin in area kaupi and submit chung a kaima pakhat man ka tallo tia salai van chan cheuni ati thongni pukul kum thimnak thlan kan me thak mi a hakapeng hlot do candidates cheu khat muning dol chung thong krak chimlai Thongni pukul kum thimnak thlan kan me thak mi a hakapeng hlot do candidates cheu khat muning Thongni pukul kum Myanmar Party tling democracy thimnak a koram lailong silo in chiram kul sungjong a dikfal lo in joljak nak le torrel nak tate mun cheu khat a umpa te thong thai si hi kong he pet lai into ten thimnak a azom ding hlot do candidates cheu khat na ni an muning atang laya kan rak lang tar Independent in Ramkul do number 1 Memhun a azom ding putha sheni Than kan me thakho asichang an thak chang ti ka thai in kaima pompak zong mejung cheu khata kakal I nget thlai na katwa mizapi sin a bia chuak ngai ton mi chu dik fel lo in me thak tar ti ban tuk pol zong a ti hi asi than kan me thak hi man thak le record dang dang pol anga lo cha a apoi ngai ningchang lo in me thak tar hi chu Lungzong anuam lau ngai hiban tukte o cha a kaima pompak zong ni me kwang hak pol zong ka chim na I an iral ring ngai asi chang kaulai USDP in Chiram kul do number 1 memhun in azom ding pu pure mong ni kai hi khote a kawa deutik a declare in chun ka thailo na in mizapi sin in bia chuak mi chu ka thai pa mejung zong a kakal khori lo na in kan tha thai na ka chun CNLD le NLD hi minung a chu in an I chu anti din nak fel nak pathian ti za nak hi baklau tia kra democracy e zum tu e kan timi hi adiklau chunram khel hi arak thornhom tuk ti zong hi an langtar asi Lompal hi chu athurn hom kau asina impumpak min chim hi chu ado lo cha a ka chim lai lo NLD party in Ramkul do number 2 memhuna azom ding minister pu sui theuni kan hunai te khan commission lai ni an kan au I ningchang lo in me thak tar le torrel nak pol lo ding in kan ma ni ton vau kan lak lai anti Ningchang lo in me thak tar zong shim shim lai lo around chu mejung in pe chu za chung anga lo ti pol rekha cha asi ningchang lo in atorel mi pau chu kum khat tiang thong tlak kho tia upadi a thiang thimte in torel ding zong in firna kan to kau CNLD party in Amiuta do number 12 memhun a azom ding puro bin ni mejung a kan ma pompak zong ka kalve Zofel nak zong kan ngai ton kaima kamit hua chun ningchang lo in rian atwan mi hi an lo asina in mizapi sin in bethalo achwak pa ton me thak tika ningchang lo hi chu kaulai atlom le tamlong asikau tia tutan thongni pukul thimnak a azom ding candidates chekhat hani an muning an chim hi asi Hakha khothar a mi cheu khatni asilau tuk mi pu koton mi chu salai van chan cheuni Hakathar kai fyang tolang chau in bongwa tiang vlaim hunlong eka thonga asok tia an kapu mi hi bechok vaile ka to mi shrim shrim asalau tia upat nak he kan lang tor na kaima chu pumpak shim in koram chawza ni thongni lai ni a se thongni lai sri a se mun ma long upadi a Vlaim han nak nol achwa mi hi chunram kul am han loading in daw atim mi kasi Hakha vlaim hun ma kong asipin ni atorel ning zong hi zau than ding le a hera chun thar chwa than ding a atlai mi kasi chun Hakha khulapi a vlaim hun ma kong a zaim han pe tai na ka ngai ballo Mai lai zong a mizapin hetlak nak tallo in rian tuan ka timlo hiban tuk thawpang tate hiram khel a lang mang kho mi asi cha a nan rak thai thiam cheu nak lai kan nol na tia chim chap
Salaiwan chen cheu hi thongni pukul Myanmar party tling democracy thimnak a Hakha CNLD party in pinil hwatro number 1 a azom dingmi asi tia kan thai Rikhodar a tuksapur in MRTV a atuan mi kumsom lilukum thum upa pakhat tha atong Chilram kul flampeng Rikhodar kopi thongni pukul November ni thum Swimilam porok luk a number 1 sang MRTV zongrian tuan tu chu tuksapur in tha atong tia kan thai hi kong he petla in Rikhodar chawza Thawngchimnak zong lutlai pu lal pek liana ni November ni thum zan lai Swimilam porok luk a achang mi asi Mithet pani atha nak hi zung a asi alu atan I alu hi lungchi in atwam atha din huwa zung chung I mi puan in arwak chu akhu I arwak chung a Bible achapyak chun chatlap in Bible atel mi zong chu achapyak bian haltika pathian ni aka fial mi asi tia da hakhapost achim atu bantuk in tha atong mi pa hi flampeng swang dau khwa mi fan hi ngai pu kap thlai piang komsom li lokom thum asi mithet tu pa hi mindat peng mi shi thang asi I ani hi lungkhat pu minung zong asi chun Rikhodar rentuen in kum khatleng a chang te thong kan thai mithet tu shi thang hi Rikhodar palek zong ni black case number 21 min sang 12 ning in yazata chi pauma 302 in dan anta te thai asi Kulti dimpeng khaigam gay a COVID-19 mizo panhi in mu thongni pukul November ni thumzan a kale in light lang lai kai ding ar promoter mangtu panhi sin in COVID-19 zotnak an mu tia kan thai tidim si in ukni kale in light lang lai kal ding motor mangtu ha chu khaigam gay a test kit in an chekna I ar promoter mangtu panhi sin a COVID-19 zotnak mu si tia da hakhapost chim COVID-19 mizo tharpan hi khaigam gay I check nak a mu mi an si cha a tidim si in pi a zaukhan an si mizo tharpan hi zotnak mu an sina in zotnak shikmel chun nak phunchu an umlo I an dam ngai kau te da hakhapost achim chap thongni pukul November ni thum tiang chilram kula COVID-19 zotnak ngai minung somruk luporuk an si Hakha zong a COVID-19 zotnak ngai pakhat an huna in fetar asinak ding a Mandalay a an kwat leo tia tron waw ngai tu sin in kan thai me vain hi ape tu le sildeum hang in me thla tu dan tet Thongni pukul Myanmar pi thimnak cha a thlankan me peknak hun hi a me voin hi peknak atu le rampi thimnak zong UEC ni chwa mi silau in sildeum hang in me peknak atu na chu phongning te in dan tat na kan to na te thimnak zong ni thannak an to Erawati Ramchen Molemian Jumpeng Sipa Chong khote kom a sang in chimrian ton tu siama pakhatni me thlak nak mun Sipo chong khote kom me jong huna October ni som thum chun a thlankan me vaikhat nak thak nak an ngai I October ni som thum le ne khat chun a me talhain khote kom me jong hun a avai ni nak thlankan me thak nak angai tia hun chwa asi chun yangkongram 10 Legu peng mauma sang mezong number 2 hun a Myanmaram thimnak zong ni asarmi silau in sil deum hang in minung pathum chu hi ka mezong hun lutlai ni apek tar na tia thai asi hi kong he petla in Myanmaram thimnak phonglon in thil atu na minung panhi chu phongning he atlak ning in dan tat na kan to na tia UEC ni thatnak cha achwa Chiram kul chung zong a thlankan me peknak chu October kulokwa in raktwa mi asi chiram chung a te sildeu o ummo me voin hi thatu an ummo ti mi kong a chiram kul election chairman pu uknol ni atang lai bantuk in achim tuni tiang a chajin thati in chakna kan to kho di ri lau cha a sildeu o ummo me voin hi athlami han ummo ti mi hi fiang in kan thai khau ri lau hi kong he pet lai in sildeu o ummo umlau ti bantuk zau fel nak tha te in nan ngai lang mang lai tia chawza lai zong ni tu le tu hero rin nak an kan pek
จุดที่อันกันจับันตุกเตอินกันสิโคชงอินฟิลไฟเตอินจอบฟิลนักกันไงลังมังเกาเตะฮักคาโพสชิมรำชุงทองปังโตยเวลาจงโควิด-19 จดหนักไงตัมบิกรัมสมกว่าชงอาเมียมารำจูจดหนักไงทองสมงาเลทองลีเลจรกเลปลีเลอาทิมีทองคัดเลจันฮีเลสมเร็จเลปันฮีอิน number 76นักปกุเป็นกอมเมมินทุดนักโจดีมีจะออกสมทุมเลปังอันหัวจ่าดังจงท่าเต็นอันสัดไลจวบมาวิราตูเฮเป็ดไลมีทองปังทั้งชัดนักจ้าดิรปีนักจ้าIO Intel มีจ้าที่บรรทุกเป่าจู Social Network Facebook โนเปียกดีSCE อันหูจงโนลังมังสกาวไลที่ Facebook Company เรนไงตัวนี้ชิมไทยรำชงพงหนึ่งเราอินอลุดมินุงอจวรตูเมียมารำมีมินุงสมทุมสองอันไตหน้าเมียมารำทิมนักหุ่นเชลขัดทิมนักตัวโคอสิไลเราจ้าวิทางสุดหัวตัวหุ่นกุลมหุ่นทุมฉันบ่าวไลจ้าปลายจรุกละสมลีละประคัดลองอันสิไลตุเต็นHakhaNetทองกันชิมมีจูฮิเวลหินกันงอลรีไลบีมังไทเจลกสี